Kan knockout football tournament harga ratusan arbon liu kala penyanyi dah kamau laisin sports club hamadan jongka club kaba hamau laisin kala poino sya kabakut menta kasni kalai proterik iway arjal arbon liu akaba kasi perlok football team kaba kamau ro Eastern West Kesel District bak Faltu United Pamairang Eastern West Kesel District Ilapoy sa final. Henry Hapapai sa kajing ngelekay. Kam Aisu ia kinong kai ia kajing ihon ngan kajing penat. Awapeg sa kutkom ngelekay namar kajing lak siliang kutkom ngelek. Akaba kasi perlok football team kalayo ban hap sendon adu saubol lanot Persya ya Kaparto United. Kali kesini Masaki ya ke final Bakajinya donlang kinong pekai kinong song sinong kinong rangwa di dekat Joka Club lem tiba di Watlang Kongsan bat layo ru ban Hanno ya katornen da Kongsan kublai sibun nisi sapat kawaikan dan yo. Yang ni tentu bentam untuk player. Ladang long di sana, di Tanjung Kerta. Silong ru, mungkin kita sport ke menong tang kasi ko jika beliau jinjom ru. Lada silong kita player kita lekai ha, mentah kebun kini kita naman, sistem kita penyelek, kini ailet, spalek tester. Ini pindah runners up kepada Ika Faltu United. Bergerak Pak Yu Kapten, Bapak Pansin yang kena kaperan. Tuh kulesi pun saudara ya kebabila sini kena kebentapan ayah ka berat sementara ya khot ya i cekes ijongi ya giban ayah ka winners of jongkan ka tournament arjar arpesan arpendru dengan kerpat ya kapten juga superlot FT bensim ya kapten. Tahu koleksi pun dia mentanya IT kena kebentar di Charman tidak ada presiden juga klub. Di mentah kena kejamin kalau boy bakut jom kena ke teman pelawat kena kena mulai siu sport association. Dia kena kejamin kena kejamin nak pernah bayar kena sport kat anglo banyak pernah lo ya kena selama hari kami dengan pengalaman. Turnamen kebangi untuk sports club untuk mulai sih kebangi teng akhirnya senyum ar ajar pesan tentang Rio